Yanaba, Mjahi Dukanko, Cathota Kanathoni, copper 2 plus na 2 electron gain to copper form Torani, Anotana Jingna 2 electron lose Toraga, Jing 2 plus form Torani. Aniko Aduga Magi redoxa and is combined to Viro. Shell representation the in an andagi how they had. Even more faster breeze, breeze, Manba, Perela, Namahan Chingbiro, Aduga, left side the canal, and means kana oxidation. Even Matamda, Shiki right side na Han, sorry, left side na Han be if you go, Jing Kisu Jing Ibire, then Baram Hape, Jing the Jing 2 plus the change to give a shell later. Copper 2 plus na copper 2 the change to give a shell later. Yareko, next, Shiki experimentally, Shiki set up Sitaki ko, Zinc reduction potential of Yemoko, zinc she. Kaya fangi hai matamda minus 0.76 volt fangeba. Si experimentally putopa value ni ko moina. Nang si exam bali si simpa fawi darka hoide si ki value si di direct piram gani e no cell putopa matamda adubu Daniel cell gi hang matamda di nang at least si di khangi khangoi to ke to adubu e no cell gi value 1.1 tagane bako. Hojiki e no cell gi value 1.1 hai si di simpa fa dra yade. The exam the Kagumba 1.1 to Kangi the Bataraga, the Nangamuk Siamuk Simpa Park with the cow in ever. Some with the Yango. Sigi, Jing Chikai electrochemical series the copper matak the lavanico. Sorry, hydrogen matak the lavani. Hydrogen matak the labor Kamu to Korea in a negative value flow in on a negative or a money compulsory Kango. Next, the E note of copper J. Chikiaga Managi matam the 0.34. Bol kamane positive niko maram disi copper di kai lay electrochemical series ta hydrogen ni makha da lay pone audi e note cell ji kai gamana gi nan e note of cathode minus e note of kanagamane e note kamana gi ko audi e note of cathode ta tori kanano cathode ta to ji copper ne audi copper gi reaction potential value chinjin biro kya tare 0.34 plus lakani ko maram di formula gi minus laire sigi value su kanano minus ni oni kya tarani plus tarani enota kana sigi jing si 0.76 this implies kya tarani 1.1 volt aduna Daniel cell gi maram da hanga de nang sigi makai khangba darka wa kaung ko cell representation ama hangbani Daniel cell gi redox reaction ama khangjilo cathode kama khangjilo anode kama khangjilo E shell gi value ama direct 1.1 volt simpa faro nita su hangbani ko for a Daniel cell the E node cell value is high option mayam am pi bane anang simpa fa daga du paliti chiji ni screenshot lo lo kan da lo re haro duga Sir, mathai topic se introduction nahi. chidi ngang topic tu ni ko ina remind to buge ni noida Yani sir. yani ko yana ba yeng se
Jana bro. Yare sir. Yare ko. Next topic ta iro. Next topic ta electrode potential hairaga. Electrode potential. Sida potential ama develop tawrakani ko. Potential develop tawri maram kaigina matamda charge separation lairakpagineba. Khong ko potential develop tawri charge separation lairakpagineba. Charge separation hairaga sumaina uiganu ko. Tiyo sigi diagram sida. Sina minus, sina plus means charge separate laigare khangigano. Charge separation hai asina te ko. Sida sida potential develop tawri charge separation ni hai adobu charge separation hai aina uji hai point to natte. Sida minus, sina plus ana charge separation asina te ko. Charge separation hai ga sida mo na yengo. Ra khoina togiba sigi galvanic shell sida kai togi. Sigi zinc rod china ko. Sigi zinc rod china 2 electron lose tawraga zinc 2 plus form tawre. Sigi form tawriba zinc 2 plus kai om da changai solution da pulap changai. Kare ko solution da chang pa matam da sigi solution ji kai tawi. Sigi solution ji positive charge pugi ba. Ningsingi ko sigi solution ji positive charge carry tawre ba. Adubu nangi electrode ti karino electrode ti ngasagi electron le ho maramna sigi electrode ji kai charge pui negative charge pui ba. Sibu ni ko charge separation ai je electrode china positive negative pure solution china kai charge pure positive charge pure sibu ni charge separation ai je khangui ko aduna charge separation haragadi sina minus sina plus sina t charge separation haragadi yang solution china positive oiba aduga ngasagi electrode tuna kari negative sigi separation china maram oiraga kari develop torine ba potential ama develop torine ba khangani ko aduna sida potential is developed due to charge separation due to charge separation the charge separation haragadi kari no thum ni ko next tam masa masa yengo ko ai tam masa masa irangi first the solution pressure ai solution pressure next na osmotic pressure non osmotic pressure to natte ko sidi kitang khenai sigi solution pressure haragadi metal dagi metal ion on bagi tendency do adubu kai kauni akoina solution pressure kaune ba it is the tendency to convert metal into its ion aduga sina mo metal ion dagi ngasagi metal da olapagi tendency do is a tendency to convert ko metal ions into metals isilosi
ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯏ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯀꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯏ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯏ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯗ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯝꯗ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯛꯇ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯦꯇꯦरिꯌꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯏꯔꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯖꯤꯡ 2+ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯏꯗꯣ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯏꯟ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯣ +2 ꯀꯌꯥꯗ 0ꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯝ ꯕꯨꯛ ꯈꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯖꯤꯡ 2+ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯣꯃꯥ ꯊꯝꯃꯒ ꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔ ꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯤꯗ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯗꯕꯤꯗ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯏ ꯁꯦꯜ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯏ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯊꯣꯠ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯁꯤ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ calculation of electropotential calculation of electropotential ani ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯣ ꯋꯦ ani ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯦꯗꯅ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯦꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ सिजिनरगा नेक्स्ट ना नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल हारगदी स्टैंडर्ड कंडीशन द ओइबा पोटेंशियल डेवलप तौदो स्टैंडर्ड कंडीशन द डेवलप तौबा पोटेंशियल दो अदु कै कोनी स्टैंडर्ड कंडीशन हारगदी स्टैंडर्ड कंडीशन द अदुगा इसिदा केनोम सेंदोगे को कोटा फैक्ट्री है केनो शेरेलम लाइबनी को कोटा फैक्ट्री नीट कुंबा सॉरी इंजीनियरिंग की आईटी गुंबा की कोचिंग इंस्टीट्यूट की केनो के मरम द तो मिनी सीरीज नि को कोटा फैक्ट्री येंगो येंबा नुवाइबने कॉमेडी सु याम यावने सिदा केमिस्ट्री एक्सेप्शन याम लैबगी हायबको केमिस्ट्री एक्सेप्शन याम लै अदुगी मतांगदा खितंग रूल खितंग चेंज तौगिबा एक्सेप्शन नि हायको सुमाइन तौदना को सिदा स्टैंडर्ड कंडीशन हाइसे मोल कंसेप्ट दी कोई स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या लौने है मतमदा 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेल्सियस होइबा प्रेशर ना 1 atm होइबा मतमदा स्टैंडर्ड कंडीशन ने हाइनेबा अदुबो हौजिकी ओइनादि सिगी स्टैंडर्ड कंडीशन जे करी करी ओइने मतमदा 0 डिग्री मीन्स क्या नो 273 केल्विन हौजिकी ओइनादि
sigi temperature sina 25 degree Celsius means kya 298 Kelvin oiba matam pressure sina 1 atm oiba matam da kaini hai kani standard condition hai gane ba hai ba singje akoina lepana te IUPAC sina lepane ko aduna sigi oina standard condition oidu si kaino temperature sina 298 Kelvin oiba aduga pressure na kari 1 atm oiba condition du kai ko ne koina standard condition ko gane ba aduga concentration na kya 1 molar 1 molar hairagadi nan kai ga managi molar haije mol per liter ga managa buni ko asisu ningsingo ado ina sida serial am pusu leiji kai gino khangbra hujiki cell du yawone ba chemistry pabam khangda bagi exception gi exception ngakta ngaya da aduga non standard condition hairagadi temperature sina 298 Kelvin nataba yare ko aduga pressure sisu 1 atm nataba aduga kari si aduga nang khangadaba temp sigi meaning si muna yung ko aina sida haiba meaning si suppose nang temperature sina 298 pireba Kelvin ko pressure sina 1 atm pireba aduga concentration sina 2 molar pireba ko si matamda si kari haini non standard condition ni haiganeba yantai bra aina haidi sida non standard ne haiga t not equal to 298 igiba means t gi value si 298 ka suman manaba yadi haiba nateba khange ko either sida laiba condition ji sida gi ama change laigadaba non standard condition haragadi khango right no ji hagi bado non standard condition haragadi nang sida laiba condition ji sida gi ama kak change tawigadaba aduni aina non standard condition haije aina sida iba meaning ji means temperature ji 298 laiba pressure na 1 atm oiba aduga concentration ne 2 molar oiraba adu oiba taragadi si non standard condition oiba karigi concentration ji 2 molar ne sina 1 molar oiramadi kari haigani standard condition haigane ba aina sida kakpagi meaning duni ko aina haije auna si hana iro screenshot lauro yana biyo yare ko hau sida yengo koina ngasai gi sida lauriba electro potential je experiment roga measure to electro potential je element khudingi natra metal khuding electro potential measure to bangam deba measure to bangam dabana ngam dabaduna maram oiraga mana reference electrode ama laureba ko reference electrode tu kana laurke haba matamda hydrogen electrode laureba standard condition dani ko aduna standard potential means sigi putoke haragadi nang kanada base to doino standard hydrogen potential da base to hotoineba hare ko it is based on hydrogen potential do ngarang aina nan kai logi zero ne lobado aduda base to holak to standard condition sidana aduga non standard sidana kana da holakani nurse equation haibam sisinrakani ko sidiro it is based on C had me very ko ke kaide is it based on C means standard hydrogen electrode aduna standard condition oramina nangure kamani rakani E SRP C natragana kari mathakta note hapaga ibatar China Canada
sigi non standard sina it is used in nurse equation da N E R N S T ni ko N for New Delhi, E for elephant, R for rocket, N for New Delhi, S for spoon, T for tiger gi nurse equation. Yanarvase yanare ko hojik sida ngarangi galvanic cell setup to gandi yengo sina zinc road oiba matamda sigi zinc si yoba solution ama lawi ko sab manana sina copper road oiba matamda copper si yoba solution ama lawi sigi concept si khangba darka oi ko hojik akoina yeng toise C si yengo C C hajik yengo standard hydrogen electrode ko first C je it is a number 1 point the gaseous electrode level number 2 the it uses hydrogen gas is electrode oina aduga number 3 the sidi yemo hydrogen oina hydrogen electrode na sizinamina magi solution ju kana yawu darka oi hydrogen yawu darka oi maramda ino ji hagi bado nangna zinc road sizinaba matamda zinc tu yawu solution ama lawu darka oi means zinc sulfate copper du sizinaba matamda copper yawu solution ama lawgi bagumaina chap mana nang electrode hydrogen lawramina hydrogen yawu solution ama lawu darka oi bako hydrogen yawu means H plus yawu solution haragadi kai urangani acidic solution urangani kawuno ko aduna nang kai darka oi H plus ki solution yawu darka oi that is kari acidic solution lawgi maramdi acidic haragadi compulsory H plus pithongane adaba condition number 4 da ngasagi standard condition do means temperature na kya 298 kelvin pressure na kya 1 atm aduga concentration na kya 1 molar si singsi iro ai idringai tai sida setup tu irange ko setup tu yemge standard hydrogen potential gi bikai lawre ko aduga se chamber ama seme si zigzag laite ko aina kitang keno to gon zigzag lagi bene sida platinum am hape ko platinum si electrode oin su wak to doini aduga mainly conduction gi main oina platinum coated to wada wasida pt coated aduga sigi oho bisidagi hydrogen gas pass to lokto are ko aduga conduction gi damangta nang kai da ka wire am da ka wire copper wire ni kan ni aduga sita kana hapakane H plus yawa solution suppose ICL harage adusu kaya da orakane 1 molar da oigadaba yo platinum coated havni ko COATED sina hydrogen electrode ki maramda
ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣ 0 ꯚꯣꯜꯠ Yara. ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯏꯔꯣ ꯁꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯇꯤꯅꯝꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯇꯤꯅꯝ ꯏꯔꯣ ꯕꯨꯛ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯃꯥ ꯀꯣꯜꯂ ꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯀꯅꯥ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯇꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोजन ꯒ꯭याꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ H+ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯀꯅꯥ H+ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ H+ ꯀꯤ ꯃꯣꯂꯔꯁꯤ 1 ꯃꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ H2 ꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯦ 1 atm ꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ H+ ꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ 1 ꯃꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪ HCl ꯁꯤ 1 ꯃꯣꯂꯔꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ HCl ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤड ꯃꯤꯟꯁ H+ ꯀ Cl- ꯀ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ 1 ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ 1 ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ 1 ꯃꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 1 ꯃꯣꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 1 ꯃꯣꯂꯔ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ 1 ꯃꯣꯂꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭रोꯖꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯏꯔꯣꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯪꯒꯦꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ loss ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯅꯁꯥꯗ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯣ ꯅꯪ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯞꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯅꯤ ꯖꯤꯞꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯖꯤꯞꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯏꯔꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ Gibbs free energy ꯁꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯏꯟ Gibbs free energyꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ Gibbs free energy ꯗꯦꯜꯇꯥ G N ꯀꯅꯥ E ꯁꯦꯜ E ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯑꯩꯅ E ꯅꯣꯠ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯅꯪꯅ E ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ E ꯅꯣꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ E ꯁꯦꯜ ꯈꯛꯇ ꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯅꯣꯠꯄꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟ W ꯁꯤ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ charge into charge means I Q इरगेको into potential potential है दे B यारे को B हौजी सिदे येगो सिदा मुने येगो को आई सिगी derivation जे CBSE कांबू ओरगदी थोइना दरकार होदे CBSE ओरगदी delta G equal to NF minus NF E not shell हारगा लोरे अदुगी रिलेशन दुना लोरे delta G not equal to minus NF E not shell हारगा डायरेक्ट लोरे अदुबु काउंसिल कांबू की derivation जो मरक हंगबुगी नै न सिदा derivation तरक्तोइसे work done is charge into potential ga mane ba yare ko hausi de yengo nasai gi daniel cell da zinc sina electron ani lose to bo matam da kai form to zinc 2 plus form to yare ko sina 1 oi ba matam da si su kya oi 1 oi si su kya oi 1 oi ba ko aduna sida charge of 1 mole ko ai si tie man ga ko kakthal lage tie man da na ba 1 mole of electron je 1 mole of electron je ai nan karigi 96500 कूलम ga mane hai ge yare ko adi charge of sita kya lai 2 electron lai ko adi 2 mole of electron oi ba tar kya tar khani 2 into kya 96500 कूलम or kani yaningbra yaningi ko sigi 96500 se sibu kai ga mana gi nan aina nan ibadi yogi bani ko 1 farade ga mane yaningi ko sigi 1 farade ga means sigi sina yung ko sina 1 mole or kuma tan sina 1 mole adu kana ga 96500 ga mana ne ba adu bu nang general case ta yung kuma tan da sida di nang number of electron je exactly khangi ne ba 1 na tar 2 ye do general case ta n oi ba matam da di kya ga mana kani nf ka mana kani ba sigi pochi yani ko nf ka mana kani aduna sidi yengo nf ka mana kani ko aduna sigi work done je w charge je kya mana kare nf ka mana re into asagi potential di kai dagi ola ne mogi voltmeter ni kang de nang connect tori du da adu de ola ne aduna e cell iro yare ko hauji sidi yengo ai nga sa hai ba matam da system amagi useful work done du kari ne ai delta g na denote to hai ko system amagi work done w se kain denote to ba delta g na means free change in free energy ne ba useful work done je ci yare ko adu oi ba ta ai huji hai ba tam do nangna thabak suri ba makai energy kai tawi down oi re ba yani ko aduna sigi free energy si kai oi kani down means negative sign denote to rane yaningbra ai huji hai du khoi ko nangna thabak yaw yam suri ba makai nangonda energy kai tawi energy du down oi re ba warak tro thabak suri ba makai warai du kai gino nang energy du loss oi rak pagi ne ba sam bida aduna energy loss to kaina represent tore minus na hauji w si kana ga mane nf e shell ga or this implies delta g equal to kai ga mana kane minus n f e shell ga mana kane si khangoi ko aduga mu standard condition da di kai mu nan standard condition logi har ga di confuse ki ga no ko si da note adum hapchin biro n delta g naught equal to minus n f e naught shell hai lo sigi relation je inche sagle si aduna sometimes calculation hot pa matam da ko data khara pirani aduga calculate the useful work done hai hang po yawune or the useful work done hai putho hai du kana no nang sigi value si putho hai ne minus nf e naught shell gi value putho hai ne siga mari laina ba calculation
ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ relation between just free energy and E shell ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯃꯤ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯣꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ CBSE ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯗꯤꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯟ ꯍꯪꯒꯟꯗꯦꯀꯣ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯗꯤꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯟ ꯄꯥꯛꯅ ꯍꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ CBSE ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯌꯥꯅꯔꯕꯣ ꯁꯦ Yes, sir. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯔꯁ इक्वेशन हारगदी करीगा मानने है मतलब ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.0591 अपॉन n log of को q इगे हैब्रा नत्रगना q से अते किछु नते को प्रोडक्ट माइनस रेक्टेन ओइने इरो काउ दबिदा प्रोडक्ट माइनस रेक्टेन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेक्टेन अगर थर्ड ब्रैकेट तमोना कॉल इसी खंगनी को मरम दी कंसंट्रेशन नेबा concentration of product divided by concentration of reactant है नेबा सिबुने कोइ नर्स इक्वेशन है जे सिगी derivation जेगुस सिनी को सिगी इक्वेशन जी यामरु होय सिदी यंग सिगी derivation delta g equal to delta g naught plus rt log q है रिलेशन अमा लैको thermodynamic relation ने को ची एनी इसिनबे relation नते thermodynamic relation ने सी relation लैरे यारे को सीधा R सिना कइनो है मतमदा R सिना gas constant is 8.314 joule per kelvin per mole दो यारे को T ना करी temperature in Kelvin होइगदबो temperature in Kelvin दा को अदुगा Q से Q सिबु कई कौइ है मतमदा reaction coefficient कोइबो reaction coefficient reaction coefficient अदुदी कनागा मानै है मतमदा
asai product ki concentration divided by reacting ki concentration ga managane adugi nei na si wani isin gai si are ko aduga sina kari change in free energy in karida non standard condition da sina kari change in free energy in karida standard condition da si yanarba yanare ko hauji si da yong delta g ki value se ina kari ga manage sida minus nf e shell ga manage ko si da sinjilo minus nf e shell ga manage yo aduga amuk sina amuk kari ga manage minus nf e not shell ga manage yo yong ko hauji nang i da plus rt log q aduga na log ki kenoda properties ta ina nan kari haigi natural log ka eko sina kari na log to the base e hai aduga sina kari hai log to the base 10 hai yare ko aina nan kari haigi ningsingar ba yong ko natural log to gi log to the base 10 on gi har gati kari karam factor into to ni hai 2.303 na into to ni hai haigi ko suppose na onda log of b je log da olo hai reba adu eba ta na kamai rakani 2.303 log of b hai irakane adugini physics ta oiro chemistry da oiro ln dagi si on ba matam da si gi tama ma hek thuleido thulaki ko hau si leire hauji nang si gi whole equation ji da ko si gi equation ji da divided by dividing both side by minus lf na divide tawro ani si kya tawrani e cell tawrani equal si kya tani e not cell tawrani minus la ani ko si minus and divide to dojina kya la ani rt log chore sida q tarani yare ko then sida gidi nang sai gi value singlu sinjelo means e not cell minus r की वैल्यू क्या 8.314 नंग सिदा टेंपरेचर सिगी फॉर्मूला से अप्लाई तोगे हारगदी टेंपरेचर से 298 केल्विन होइगदब को अदुना टेंपरेचर की वैल्यू सु 298 सिलो इनटू सिगी ln से नेचुरल लॉग त ओलो सि नेचुरल लॉग से log to the base 10 ओलो अदुदी क्या लाकनी 2.303 log of q को सी साइड हम दे तो कर divided by क्या लाकनी n into f की वैल्यू 96500 कूलम दो सिंदिन बिरो नंसी सॉल्व तौबा मतमदा करी तारकने हेबा मतमदा e cell equal to e not cell minus 0.059 1 divided by n log of q है तारकने सिबुने कोइना नर्स इक्वेशन है जी काउंसिल की डेरिवेशन खरा येंजिलो को अदु क्वेश्चन द लास्ट की क्वेश्चन में खैदे द सी डेरिवेशन हंग रही है हंगदबा तारगा द सी डेरिवेशन हंगारो मथक चिंखल होबा याबा यें Sir, kitang singkat pero. याबा यें Kaya यारे को तै दी यानब्रा Yeah, sir. Yes, sir.
question iro ko. The voltmeter reading of a given cell at standard condition. Standard condition है condition mention तौर को temperature क्या 298 concentration क्या 1 molar pressure का क्या 1 atm. अदु पलरोगे the voltmeter reading of a given cell at standard condition is minus 2.36 volt level ko. Fine. Minus 2.36 CP aduga mana cell rate cell CP ko. Cell representation pyramid PT comma hydrogen H plus P aduga Mg2 plus Mg ko. Find the standard reduction potential SRP है तो इसे को एग्जाम था of magnesium electrode and find standard oxidation potential. Question से आंसर दे लो. Question से मतलब करना लोग है लोगों. Roger. लोग को next ये हो. ची solution ना खोलो. खोलक मतलब दा cathode ना कना हुई नहीं. ची cell representation से तो क्या है रो. Cathode ना कना हुई नहीं, anode ना कना हुई नहीं है रो. है रो लाल का चुका दे. Anode hydrogen, cathode magnesium. Anode ना hydrogen को, cathode ना magnesium हुई नहीं को. कॉबू यादे. अदुना होजी नंगोंदा कना पिरामी. Standard condition की voltmeter reading means E node cell की value ने बस इधर पीर से. अदुना E node cell equal to कहीं माने कोई ना E node of cathode minus E node of anode का माने. यार को और इसी तरह ये हो E node cell की value तो क्या पी माना minus 2.36 volt पी equal to E बगी मोशी ये को E node of cathode तक कना नो magnesium means magnesium तो कमाने reduction potential कमाई रखने Mg2 plus तकी कनादा Mg दो वाले minus शिकी रमो reduction potential कमाई रखने hydrogen दने को अथोक तो जे E node of reduction potential है को कमाई रखने reduction है रखदी ऐना ना है दो decrease in oxidation number है को और ये decrease in oxidation number है मतलब दा नंग सुमाने इधर का कई तागर है reduction potential नते oxidation potential है और इबा मतलब दा मुन्ने ये को सुमाने इबा यादे कमाई रखने H plus तकी कनादा H2 दा change तो शिना क्या नो +1 शिना क्या 0 और एक +1 तक 0 दा लापा means oxidation number decrease ने यार को this implies शिकी value दी क्या है ना 0 ने हाई को अदुना E node of magnesium शिशु क्या तारने minus 2.36 volt तारने हो कनानो शिशे
standard reduction potential है खना की magnesium की और standard oxidation potential की value दी क्या हुई नहीं है रो plus 2.36 2.36 हुई नहीं को SOP दी क्या हुई नहीं इन्हें ngасai दो reduction potential का oxidation potential का value सब माने क्या ना भाई वो कही था sign दा और SOP दी क्या था नहीं 2.36 volt ये ngो हायो वो ये याना बा शिकी केनो से हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल से बुक खर द कमाई रंगनी सुमाने इबसु रंगनी को इमान माने मरमदि सिगी H+ सि कनाना पी वाटर ना पी को अदुना H+ की मोतो वाटर इबसु रंगनी सिदसु अदुम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेप पुतो क्या रंगनी 1 रंगनी को अदुगा सिदना क्या 0 सि यानब्रा yes sir यानरे को नेक्स्ट सागिनस इक्वेशन की एप्लीकेशन येओ application of Nernst equation in half shell हारगदी इलेक्ट्रॉन यावरगो इबा रिएक्शन दुनी को क्वेश्चन नंबर दगी हान अप्लाई तरो E नोट ऑफ कॉपर दगी कॉपर चेन से क्या पीगे मतमदा आना 0.34 वोल्ट पीए 8 कनादा 298 केल्विन दा अदुगा कॉपर आयन की Cu2+ की कंसंट्रेशन जे क्या पीगे मतमदा 0.01 मोलर पीए 0.01 molar ko nangonda puthuwa isina E shell puthuwa question answer dilo ya nabra Yeah, sir. ya nare ko sita yengo nangonda puthuwa ji kana no E shell kana pirami E not shell aduga temperature jo kana pirami 298 kelvin pirami hoji sita yengo sigi aina hoji kariya half nang exam dadi nang si half shell ni full shell ni amta palamoy ko half shell haraga din nang electron yawdam ne khalo yare ko aduna sita yengo akoina E shell gi nasi question gi matumina E shell ji kana mane E not shell minus 0.0591 upon n divided by log of the product irage ko product divided by kana sida reactant adusu kana moigi concentration sida nang sida half shell ne khamai khangani nang sida E not of copper je E not shell gi value ji amakhakta piramagadi nang half shell oineba khangobra sida yengo hoji sigi form tawai si yengo sina haji kaino sida concentrate taro copper sina kari change to gaya no copper 2+ sina copper da change to gaya ne copper 2+ sina copper da change to gaya ne audi kamai taro copper sida kamai change la angani copper 2+ sina 2 electron gain to rongane compulsory aduga copper form to rongane ba tare ko audi nang khujik reaction du sida phange reaction ji phangamina nang uji itholo
E cell की value ने नंग पुथो ऐसे यारे को E cell की E नोट cell की value क्या पी रहा है 0.34 पी रहा है minus 0.0591 आई ngasa n du kaino hayam drama ne ko n do number of total number of electron exchange ne ba total number of electron exchange hauji ki oina di electron masing ji kanano single reaction ni na 2 electron ono sita kya la ani 2 into log of kana tarakani product ki product hai di kana lai copper की concentration द इलेक्ट्रॉन की हापोई को कना की कॉपर 2 प्लस की concentration यारे को अदुगा नंगना खंग करी खंग दरकार ओइबा हाइबा मतमदा कॉपर 2 प्लस हाइबा क्वेश्चन ददि इक्वल्स हाइगा AQ इरंगनी को कॉपर 2 प्लस हाइबा मा कॉपर सिना कई रंगनी सिना सॉलिड इरंगनी सिना AQ हाइ इरंगनी को सॉलिड की सेशन ताम जे नंगना 1 ने कंसीडर तवदबा यानी को अदि होजिक सिदा येगो 0.34 minus 0.0591 divided by 2 log of sidi kay enu jagi do 1 ga mani ko 1 divided by sidi copper की concentration question da kya pi gi question da 0.01 यारे को हजिक sidi yengo som do ira mage ko 0.34 minus si kap thana rinu ko 0.0591 divided by 2 log of 1 sidi kamai sagat pe ai 100 यारे को वधी कमाई लानी 0.34 minus 0.0591 divided by 2 सी कई तारकने log of 100 तारकने बा कोनने समझ लगतो है को स्टेप बाय स्टेप तौरी ने होजे this implies 0.34 minus 0.591 divided by 2 याय log 100 से 10 स्क्वायर इबे योरंगने याय को अदि अप्लाई तौरो नानी अइने इबदो log of a to the power b है मतमदा सिगी b सिना सिद थादरो अदुगा केगा मानगी b a गा मानगी के कई खंगने 0.34 minus 0.0591 divided by 2 into क्या तारे 2 log 10 then last अदुगी property लेनबो तना कई है log 10 log 10 bs 10 होइबा अदु होइबा ता क्या ताने 1 ताने है निशिगी 2 गा 2 कैंसिल चले सिना क्या तारे 1 तारे ओदे 0.34 minus 0.0591 है को सी स्वैप तो क्या ताने 0.28 volt सिना कना value होने ई सेल की value होइगने हो येंगो को होत की बमो खंगो ब्रादा याम सांगो मान बने मुन्ने येंगो तौरीबो पोतो होरे क्लास लोइरगा नंग हाइवे रिवीजन चलग ज्ञान ताबा येंगो अवदा तादबा तारगा दे ओंदा हायो Yes, sir. यारे को येंगो से यानरबा Yes, sir. वो प्लैटिनम को reduction potential 8
298 Kelvin and 1 atm is haraga nit ki question ni ko nitang ni question is haraga number A minus 0.23 volt, number B minus 0.41 volt, number C the plus 0.41 volt, number D the 0.00 volt. Try toro homework oina screenshot loro. Yanabra hayengdi wasigi topic se munna yengo aduga na situation formula phajilo cell representation ibag munna yengo aduga sida base to na situation base to calculation hayengdi to aduna hana paraga law yanabra Yare sir. yare ko adi loisilasi pare